Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sokuzalwa kuNazaretha ngesihlabelelo seshumi. 10 sizocela umfundisi uBhedla waseThabani asihola lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi busuphambo kangcwele. Siyazidinga ezokumbonga Senkulu yakithi ebuhleni bamana zithunyazwe bezulu. Ngiyabonga Nkosenkulu yezona umhlaba. Nami ngizibona sengila ngithi angibabaza indaba enkulu yafika ezweni lakithi. Enhlangwini ehadingi sasigqoka ingubo ezihlaza. Ufike yena ubhombela isitimela samaMpondo. Kwathi ithempeli liyovela la liyobizwa ngegama ukuthi Thessalonika. Kwathi bonke abantu abakhona la kule ntaba bawugqoka ingubo ezihlaza kaBonkulunkulu. Wafika wena mkhulu lweziboshwa nyazi lwezulu. Wazenza izimangaliso zakho wathi namhlanje indaba ezitha gqoka ingubo emhlophe. Ezulwini ingubo zimhlophe. Shumayeli sayishintsha lengubo siyenza bemhlophe kaBonkulunkulu. Wathi ngifisa ukuthi ngoJuly uthi uqala ungena uJuly no kaNazaretha begqungu behlaza ibe seyiphendukile yamhlophe kaBonkulunkulu. Sibonga ukukhunjulwa ezulwini. Inkulu le ndaba esihlangene ngayo. Ukhona indoda eyathi na efika ubaba mkhulu ezweni lakithi yakwaThusi le ndoda kuthiwa umkhokheli madlala uMamthembu. Kuthiwa yathi na efika ubaba mkhulu le ndoda yagiya qephuza ngoba yayigqoka ibheshu ingalikhumuli. Ithi ukhona umfundisi wami ozayo. Wathi ubaba mkhulu na efika yahalalisa le ndoda amanye amadoda ekhona abuzana ukuthi uyamazelaphi lo muntu. Wathi umfundisi wami lo wafika wathi angohlala ngilinde uyeza. Uthi wathi mayefika la kubaba uThusi. Wathi ubaba uThusi baba mfundisi wami inkinga esibhekene nayo phakathi kwalomuzi abantu bayaphela akukhuli umuntu. Wabese ethi ubaba mkhulu bonke abantu bala ekhaya uma bedlula emhlabeni abangafihlwa ngamabhokisi kodwa abatshalwa kaBonkulunkulu. ENazaretha uyilona kodwa uyatshalwa kaThusi kaBongishembe. Ngezwi lasezulwini. Kukhona indoda yakwaDlamini ebizwa ngokuthi kwakuthiwa umgini masizwa ngabantu abadala. Kuthiwa lensizwa yakhiwe nje isidalo sawo ukuthi yayingabone emehlweni. Iloke yazalwa emhlabeni. Usuka amadoda womndeni wakwaDlamini ephethe amawisa ethi ngoba lo muntu niyambabaza nithi uNkulunkulu ake siye kuyena athi mayefika phambi kababa mkhulu athi sicela ukuthi uvule lo muntu amehlo uma ngabe ungamvula amehlo ngeke usabuyele ezweni lakini. Kodwa kuthiwa yathi indaba enkulu yasezulwini yathi angizumnikeza amehlo wenyama ngizamnikeza amehlo kamoya. Kuthiwa le ndoda yayingaboni emehlweni kodwa yayithi mayihamba noma ngabe ucashile ukuphi ithi kodwa ucashelana isibanibani. Bayayazi abasezweni lakithi. Inkulu indaba kaShembe maNazaretha. Siyacela uShembe unyazi lwezulu bankosi amakhosi sithande. Usithande nkosi amakhosi phela nathi uthando oluphelele enhlizweni zethu. Sithembe sazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ngoba nkosi leli gama lasezulwini lisimangaliso. Ngishulele emfanekisweni wokufa. Ufika amaphupha ukufa ekuhlasela kodwa kuvuka uShembe ongaphakathi umbizi uthi Shembe
uvuke lapho usinde kulonto ebeyikade kumiseka abakabonga uNkulunkulu. Indaba kaShambe indaba enkulu. Uthenge elinye ilanga komunye umuzi wakaDlamini ngoba lo Shambe esinaye udinga simethembe futhi siziqhenye ngaye sazi ukuthi uNkulunkulu. Amen. Ngigibele eTexini la nensizwa nobabwayo wakhamba umfowabo edutshiliwe eThekwini. Ithi lensizwa makanono seloko umfowethu sikade sizama sithi sifuna ukuthi akabuye eThekwini azobekwe ekhaya kodwa kwenzeka isibotsi yafika udokotela kaMhlinzi bese ngithi mina ayikhululeka siyeza sofika ntambama ngizotshela umshumayeli nangempela zabophela ezonyazi lwezulu ngoba uthando abantwana baNkulunkulu alibe likhulu enhlizweni zethu abantu nabexakekile. Zabophela zakho nyazi lwezulu zithe mazifika lo muzi wakaDlamini zingena zayibabaza le ndaba enkulu njengoba kufike thina nje ufika uShambe uqobo lakho unyazi lwezulu. Zathi kusuka manje njengoba saphuma la yonke into kusasa nizafonela kuthiwe mlana sathi ngakusasa kwangena ucingo lensizwa le uThabani ithi makanonokazi hawu sekunjalo izwi lenu enithe unyazi lwezulu uzawusikhulumela yonke into yenzeke sekunjalo sesifonele kwathiwa simlanda umfowethu akabonga uNkulunkulu. Likhulu kakhulu leligama libatshazwe unkosikazi ohlela etafuleni okuthuma amazongolo akaXaba uthi le ndaba le kaShambe ibenzela isimangaliso angeke azasikhohle emhlabeni. Uthi yafika le ndoda sezulwini yathi ngizohlalela imini lakho uyothi mawunento ekuphethe kabi ulibize leli gama. Uthi kuthengela elinye ilanga ngilele kanti kuzasha umkhukhu ngilele nomzukulu wami la. Uthi washa lo mkhukhu uthi ngingazi ukuthi ngizathini akuvuleke eminyango ngithi ngivula ukhiye indlu seyifuna ukuwohloka. Uthi kodwa kwafika into enhlizweni yami yathi angithi Shambe. Yathi Shambe sengaze ngife nomzukulu wami ngoba bekutheni. Uthi ngathi mangiqeda ukulibiza legama ngezwe kuvuleka ukhiye esicabheni. Uthi ngathi mangiphuma ngaphuma nginendoda emile la igqongo bezimnyama nesigqoko esimhlophe. Uthi ngathi wonga ngivulela ingane kanti umelana. Uthi ngathi ngiphuma indlu yabi wohloka. Uthi le ndoda zange ngiphendule. Uthi ngangitshela ukuthi umakhelo wami oseduze. Uthi kade simangalisa senzeka ngathi mangithi ngiyabuka le ndoda seyihambile umakhelo wami ngomanxe qhamuka la ephuma. Uthi ngathi kanti ubani lona? Uthi bonke abantu babebuza ukuthi hawu abantu abebelabaphi. Ngibabaza leli gama elikhulu lasezulwini. Indaba kaShambe inkinga. Baba ngiyacela nyazi lwezulu. Izwi lakho Nkosi lokuthi asiyeke amanga alikhulu enhlizweni zethu Shambe. Ulikhulumile phezulu kwentaba omhlangano. Unyaka odlulile waphindwa walikhuluma Nkosi sivala umhlangano la EBuhleni bamaNazaretha Nkosi. Walikhuluma siyongenisa amagula wathi ungafakaza amanga. Ukhona indaba eyake yakhulunywa umama. Lo mama sasisentaba enkulu. Ngizihlalele nje lapha yakuyinkonzo ekanje. Uthi lo mama Nkosi ngadlala uzonke esemdala. Uthi ngadlala uzonke. Makufika isikhathi sami sokuthi ngidlule emhlabeni uvele kuphothana izintambo ngoba uzonke wayethi nangaba sina athi asithe emakhosazaneni sisina nje indlela esayifundiswa uBhombela. Uthi mangithi ngiyathatha indlela yami uthi kuvimbulozisi amanga ayikade wakhuluma ngaleso sikhathi ewufakazi wokuthi lento le yayikade isho babamkhulu uthi kuvele kuvimbulozisi athi ubabamkhulu uzangitshela ukuthi wawusinaphi nami. Ngiyekuthenini bantwana baNkulunkulu lamanga othi mawatshela nomunye umuntu bese uphinde nawe uwadlulisa ube ufakazi wawuqambayo azi ukuthi lonto icala phambi kaNkulunkulu. Siyacela